laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: والإقرار بالرؤية بعد الموت وما نطق به القرآن والحديث مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ومثل والسماوات مطويات بيمينه، وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة، ونقول الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. بماكي كم إمام الحميدي رحمه الله بماكي والإقرار بالرؤية بعد الموت، أي من السنة عندنا الإقرار بالرؤية بعد الموت. نجيا إفند أهل السنة والجماعة لن كوبي وني إريوير دكون الله عز وجل كوبي وني دين نور دكون إرتقل تبنتنا قمدنا بالرؤية يؤيقل قمدن ببن جومي مأبي تبارك وتعالى بعد الموت باو ميدن، أي بمعنى يوم القيامة. أولا مسألة ومسألة متوتة بيدو بتوتكو أهل البدع نهيبي مأبي بتوتة ko yedduɓe ɗum ɗo ɓe sali ɗum. No jiya e maɓɓe jahmiya, kañum ma e mu'tazila, kañum ma e asha'ira e ko nandi e ɓeeɗo. Kamɓe ɓe wi wonde Allahu tabaraka wa ta'ala la yura fi dunya wala yura fi al-akhirah. Kanko tabaraka wa ta'ala o yi'atake ka aduna ɗo, o yitaake kadi kalakhara. Wannon no jeya shubuhaji maɓɓe ɗin ɗi ɓe jogi kamɓe jahmiya e mu'tazila, wi'ugol maɓɓe wonde si tawi hawri e wi'i Allahu tabaraka wa ta'ala o yi'oyte yawmal qiyama, ɓe wi wonde ma'ana muɗum haray en dottimo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala, haray en holli kanko Allahu jalla wa ala no woodi ka o fuɗɗi, no woodi ka o hatti. Ara en holli wonde kanko Allahu tabaraka wa ta'ala bi ma'ana oɗo yasimo o tagi ay yuhituhu al-makan, nokku nge hoore muɗum no huɓindomo kanko Allahu jalla wa ala. E wi wonde ɗum ɗon no tindina haray e wi'i kanko Allahu tabaraka wa ta'ala lahu jismun mo mari ɓandu. Ɗiɗo no jeeya shubuhaji ɗi kamɓe ɓeeɗo jahmiya kañum may mu'tazila ɓe jogiti e sengo waɗugol maɓɓe inkar yi'oygol gomɗinɓe ɓen Allahu tabaraka wa ta'ala yawm al-qiyama. Wana asha'ira kamɓe ɓe wi'i wonde Allahu azza wa jalla kanko tigi e hoore makko taw o aroyta ha yawmal qiyamati fadlan an yura, o aroyta nyalande dargal sakko o yi'oye. Wani kamɓe ɓe fiɓi wonde jom meɗen tabaraka wa ta'ala wana kanko aroyta yawmal qiyamati, bal ko yamirore makko nde woni ko aroyta. Allahu jalla wa ala ka o janti ɗon fi arugol makko ngol ɓe firi ɗum ɗon wonde ko yamirore makko nde woni ko aroyta, wana kanko woni ko aroyta. O wi kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka
وجاء ربك والملك صفا صفا ببي وند وجاء ربك أي وجاء أمر ربك ببي كو يمرور مكو نكنكو الله تبارك وتعالى ونكو أرويتا وانا كنكو بذاته ونكو أرويتا فضلا أن يرى تبدون دو ko wano jantorden non karmo koɓɓe ɓe maaki wonde ɓeeɗo yimɓe biɗa asli majjere maɓɓe nden nde dendanigal mayre ko sabanede ma ardingol maɓɓe haqqille maɓɓe ɗen e dow nassuji ɗi allahu tabaraka wa taala tippini ɗin ka qur'ana e ka sunna ɓe ɗettiɗeɗo haqqille maɓɓe ɓe ñaawiri ɗum kañum nassuji ɗin kala nassu mo tawata o feppodiri e haqqille ɗen ɓe jaɓa si tawi o feppodirali e haqqille maɓɓe ɗen on ɗon nassu ko imma ɓe yedda mo fewɓe salomo walla ɓe ɗaɓɓana kañum nassu on firogo tawata ko firo ɓoyligo ɓe firira no feppodiriri noon e haqqillaji maɓɓe ɗin ɗum ɗo ko tana molanaɗo mo tawata ko mo ɓe heɓi wattude e muɗum no anda wonde allahu subhanahu wa ta'ala kanko allahu jalla wa ala inna allaha ala kulli shay'in qadir kanko allahu kala hunde ko o hattanɗo ko o wawɗo no anda wonde kanko allahu tabaraka wa ta'ala laysa kamithlihi shay hay e hunde wahano o wayno idan si a jantanama fi makko kanko allahu tabaraka wa ta'ala tawi ko jantoranaɗa ko bi nususil kitabi wa sunna fa alayka al imanu bidhalik no waɗɗima gomɗingol ɗum wata eɓɓuɗum ɗon e tagore makko luttude nden kala ko annduɗa kon ko mustahil e tagore makko nde wawata yaade inna wonde ɗum wawata yaade e makko kanko allah azza wa jal wonno laysa kamithlihi shay kanko subhanahu wa ta'ala hay hunde wahano o wayno wana noon kanko allahu tabaraka wa ta'ala ala kulli shay'in qadir si tawi o wi'ima o waɗay hunde ma nelano on sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ɓe waɗay hunde wata eɓɓuɗum ɗon e tagore nden si tawi gasata e tagore nde wiya ɗum gasata e makko kanko allahu jalla wa ala kala neɗɗo mo tawata si o jantanama fi allah ko o yiltata ɗum ɗon o eɓɓa ko e tagore allahu tabaraka wa ta'ala nden si feppodiri o ɗetta si feppodirali o wallina oɗo ko neɗɗo mo tawata o yeddanay allahu tabaraka wa ta'ala sifaji makko heewɗi o yeddanay allahu tabaraka wa ta'ala ko allahu enelaɗo on tabintinanimo kanko allah azza wa jalla ko ɗum ina ɗum koko wiyete ru'yatul mu'minina li rabbihim tabaraka wa ta'ala yawma alqiyama ɗum ɗo ko thabitatun min alkitabi wassunna wa min aqwali alsahaba wattabi'ina wa atba'i attabi'in wa min aqwali a'immati sunnah yi'oygol gomɗinɓe ɓen allahu tabaraka wa ta'ala yawma alqiyama ɗum ɗo ko mas'ala mo tawata himo tabitiri dalilaji ka deftere allah azza wa jal e ka sunna nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wanno allah subhanahu wa ta'ala o wi wujuhu yawma idin nadira ila rabbiha nadira wujuhu yawma idin nadiratun ila rabbiha nadira abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma be maki ma'ana mudum ko wujuhu yawma idhin nadira ay min an-na'imi ila rabbiha nadira be maki tanzuru ila rabbiha nazra kambe abdullah ibn abbas radiyallahu anhu be maki wonde ma ma'ana aya on wujuhun geece go yawma idin danyande nadiratun tawete ko geece rawnude jalbi be maki ay minan na'imi immorde e nemaji ko kanyum den geece de neminoyte kon wadi si jomi me wi ta'arifu fi wujuhihim nadaratan na'im o wi a andi tay e geece mabbe den kambe beedo yimbe gomimbe jalbendi kanyum ma e rawnugol ko ɓe heɓi kon immorde e ɗiɗo nemaji ɗi ɓe nemina ay wujuhu yawma idin nadiratun ɓe maki min an-na'imi ila rabbiha nadira ɓe maki ay tanzuru ila rabbiha nazra kamɓe ibn abbas ɓe maki kañum geece ɗen ɗe ndaroyay faade e joomi majje hattirde ndarugal ma'ana muɗum ɗe ndaroyaymo kanko allahu tabaraka wa ta'ala ndarande gite
ndaranɗe tigi tigi. Oɗo ko aya mo tawata ko wonɗo ka deftere Allahu azza wa jal mo firi ɗum sahabajo tedduɗo mo tawata ko sahabajo jiyanoɗo e ɓen sahabaɓe ɓurɓe andude ma'ana ndeɗo deftere Allahu azza wa jal woni habrul umma wa tarjumanul Qur'an. kamɓe Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma en fo ɗen andi nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe du'aninoɓe ɓe maki allahumma faqihu fi ddini wa allimhu ta'wila. ɓe maki allahu mi torike ma famin ibnu Abbas e nder kaɗo dina andinamo kadi firo ndeɗo deftere maɗa woni ndeɗo qur'anare teddude. idan kamɓe ibnu Abbas radiyallahu anhuma ɓe firirani en oɗo aya ni ko wana non imam al-Hasan al-Basri rahimahullah kamɓe tigi ko ni woni no ɓe firiri oɗo aya wujuhun yawma idhin nadiratun ila rabbiha nadira ɓe maki wonde nadarat ila wajhi rabbiha walla nadarat ila rabbiha fa tanawwarat binurihi أو كما قال بماكي كم إمام الحسن البصري عليه رحمة الله وند معناه كو كانيو جيجن دندارو يي فاد كانيو دن جيجن دندارو يي فاد جومي مجة تبارك وتعالى on sati kande den geeco don be rawnira de jalbera sabanede mandaygu makko ngun kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ay sabu annora makko on kanko Allahu jalla wa ala dum be maki wonde nadarat ila rabbiha fa nadarat bi nurihi kande den don geece de ndaro yai faade e jomi majja tabaraka wa ta'ala de jalbira ndaygu makko ngun kanko subhanahu wa ta'ala de rawnira ndaygu makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o banginani en dum kani kaner qur'anare makko teddunde e ayeje goo ko wona oɗo aya tedduɗo kanko subhanahu wa ta'ala o wi wonde lahum fiha ma yasha'una waladayna mazid o wi no wodani ɓe kamɓe yimɓe aljanna ɓen ka nder aljanna ton konko tawata ko ɗum woni ko ɓe faalete ko ɗum woni ko welata ɓe dendanigal ko welata ɓe konko ɓe faalete kon ɓe heɓay ɗum ka aljanna o wi waladayna no ka amen non mazid ɓeydari kadi ndimen ɓeydanoytaɓe ɓeydari ndimen marani ɓe ndimen okkoytaɓe. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu kamɓe Anas ibn Malik radiyallahu anhu ɓe firi wonde on ɗon mazid ko arru'yatu mana muɗum ko annadaru ila wajhihi tabaraka wa ta'ala ko ɗum woni yi'oygol mo ngol kanko Allah ɗum woni ndaaroygol yeeso makko ngon kanko subhanahu wa ta'ala ɓe maki ko ɗum woni on ɗon ma'ana waladayna mazid kanko Allah azza wa jalla o wi lilladhina ahsanu lhusna wa ziyada no wodani ɓemɓe tawata ko moƴƴinɓe ka ngurdan aduna ɗo golleji maɓɓe ɗin no wodani ɓe ka ngurdan lahara alhusna ma'ana alhusna ko aljanna o wi wa ziyada kañum ma e ɓeydari ɗum ɗo sen ndaari hadis wonɗo ko sahihu muslim ittaɗo e Suhaybu Rumi radiyallahu an nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe makisi Allahu azza wa jalla o naadi yimɓe aljannaji ɓen ka nder aljanna kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o landotoɓe hal turiduna shay'an azidakum tawsino woodi ko faala ɗon mi ɓeydana on kamɓe yimɓe aljanna ɓen ɓe fewtamo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ɓe wiya wonde alam tubayyid wujuhana alam tudkhilna aljannata alam tunjina min annar ɓe wiya ene jomi a rawninali jalbinɗa ɗe geece amen e a naadali men e nder ɗiɗon aljannaji ɗi men woni e muɗum ɗo e a dandali men ngeɗo yiite maɗa kañumma e dendanigal lette ko woni e ɗum ɗon a waɗanali men ɗiɗo ɗi dendanigal majji si tawi hawri kamɓe yimɓe ɓen ɓe wowli ɗum ɗo kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maki fa kashafa alhijaba jomi meɗen tabaraka wa ta'ala o ñorta heedode wonnode nden hakkunde makko kanko e maɓɓe on saati kamɓe ɓen ɗo yimɓe
بندار مكانكم الله تبارك وتعالى فينظروا إليه بندار مكانكم سبحانه وتعالى كم بن الله عليه الصلاة والسلام بماك فما أعطوا شيئا أحب إليهم من أن يروا وجه ربهم تبارك وتعالى وكما قال صلى الله عليه وسلم بماك وند يمبي الجنة بن أكويتاك حي هون نتواتك قرين بولد ها هوتتي ndaro e gol yeso makko gon kanko Allah subhanahu wa ta'ala be maki wahiya ziyada ko dum do woni beydari nden on sati be jangi aya on lil ladina ahsanul husna wa ziyada ndo ko tafsirun nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama lil aya jonon kambe bedo jahmiya e mu'tazila e ash'ira e ko nandi e sifa mabbe ko be yimbe be tawata be yiide do hadisaaje be yiidi do nassuji de do ayeje Qur'an kono madama wano jantorden non ko yimbe be tawata ko haqqille mabbe de woni ko be ardinta e yeso nassuji din ko dum don woni ko majjini be ko dum woni ko majjini sina dum de do ayeje ko ayeje de tata ko laabude pos nelano alayhi salatu wassalamu firani e wano yirde ni ka hadith Suhaib do Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu kambe kadi radiyallahu anhuma be firani en oya aya Imam al-Hasan al-Basri firiri mono be firiri mono aya hikkudo on don kani Ali ibn Abi Talib e Anas ibn Malik be firimo tawi firoji mabbe din fu ko tindini ko wonde kanko Allahu jalla wa ala gomdimbe be yi o yemo yawmal qiyam konon nelaɗo alayhi salatu wassalam naɗe hadis maɓɓe mo Abu Hurairata radiyallahu anhu ɓe janti wondo ka sahihain ɓe maki wonde yimɓe go landino nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki ya rasulallah sallallahu alayhi wasallam hal nara rabbana yawma alqiyama tawsimi yi o ya jomi amen ñalande dargal nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe makani ɓe landiɓe ɓe maki هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر أنا هدوم بيجندرد ستوي هوري هدوي دارو دندودو لورو نياند سابوي اناي مايرو ولا سابوي اجوي مايرو هدوم بيجندرا ما هدون لورو ستوي هوري هدون دارو دكانيو لورو دون نياندن صحابة من بماكي كما نلاد عليه الصلاة والسلام بماكي هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب بماكي توسي دون بيجون ديرا ما هي دون لورو ndehi don ndara ngedo nange sanga nde tawata duulere hay hunde ala sengole nange ngen ko tawata no wirni on e nange ngen be maki o kambe nelado alayhi salatu wassalamu be maki innakum tarawnahu kadhalika be maki onon gomdimbe ben o yiro yay monon kanko Allah subhanahu wa ta'ala wana mu wono yiro ton nolle wurundul laylatul badri e wano yiroto nongedo nange sahwan laysa dunaha sahab be maki kono yiro itommo kanko tabaraka wa taala bi mana tawano laabi pos hara on bijondirta fi ugol mo goto e mo wirnata oya ono ko nasu mo tata ko sarih mo laabi pos mo laabi nikati wa nafsu shay sitawi en detti hadith Jarir ibn Abdullah al-Bajali on kadi ko hadith mo tawata ko wondo ka sahihain kambe nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wana Jarir ɓe makiri non ñande goɓe ɗen joɗoduno e maɓɓe tawi ko jemma 14 lewru kambe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe tiggiti ɓe ndaari lewru non ɓe maki innakum tarawna rabbakum yawma alqiyamati iyanan kama tarawna hadha alqamar bemaki onon gomdimbe be ngo yi o ya jomi modon tabaraka wa ta'ala yawmal qiyama wano wondon e yirude non dudo lewru hande la tubamuna fi ru'yatihi bemaki wonde on bijondiroyta goto e mo wirnoyta goddo e fi yi o gol mo kanko Allah azza wa jalla ngona sumo tawata o do kadi ko o sari o wana non sitawi endari hadith mutawata ko hadith Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu on kadi ko ondo ka sahihain
kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam kaɓe jantanino en ɗon fiiɗiɗo aljannaji ɓe janti jannatani min fiddatin aniyatuha wa ma fiha ɓe maki wa jannatani min dhahabin aniyatuha wa ma fiha on sati kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe maki fama bayna alqawmi wa bayna an yaraw rabbahum tabaraka wa ta'ala illa rida alkibriyai an wajhihi walla ala wajhihi ɓe maki wonde wonoyta hakkunde yimɓe ɓen ka aljanna ay yimɓe gonɗinɓe ɓen e yi'oygol joomi maɓɓe si wona rida alkibriya nde ɗo wanare nde tawata ko wanare mawnintinare imana wanare nde tawata ko wanare teddungal ngal ko allahu tabaraka wa ta'ala jogiti kon ko waɗi kon ka yeeso makko fiwata ɓe yi'umo si o itti ɗum ɗon kanko allahu azza wa jalla ɓe yi'oyaymo kamɓe ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko yimɓe gonɗinɓe ɓe idan haray ɗum ɗo fof ko hollay ɗum en e nassuji ɗi tawata ko sellude wonde allahu azza wa jalla gonɗinɓe ɓe yi'oyaymo yawma alqiyama amma ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko yimɓe heferaɓe ɓen ɓenɗon la yarawnahu ɓe yi'oytamo kanko allah azza wa jalla jomi meɗe wi kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun o wi kamɓe yimɓe heferaɓe ɓe nden ñanden tawete hiɓe wirna jomi maɓɓe ɓe yi'oytamo kanko allahu azza wa jalla allahu subhanahu wa ta'ala o ɗaway ɓeeɗo yimɓe yedduɓe mo yi'oygol mo kanko allahu jalla wa ala wannan ko hunde nde tawata ko nde nema mo tawata ko ɗum ɓuri mawnude e nemaji ɗin fof e ine lawno alayhi salatu wassalam ɓe maki yimɓe ɓen ka aljanna ɓe okkoytaake ko tawata ko ɓuri ɓe welde ha yi'ugol mo kanko allah azza wa jalla idan si tawi ko ɗum ɗon ɓurata welde yimɓe aljanna ɓen ko honno waɗiranta ɗum ɗo yimɓe yiite ɗum tawale kadi ko toon ɓe luttoyta bi mana ɓe luttoyeɓe ka yiite kamɓe heferaɓen ɓe wirnoyta amma ɓeɗo nafiqiɓe karmukoɓe go maaki wona cheikhu samin ɓe jantori noon ka sharhu aqidati lwasitiya ɓe maaki nafiqiɓe ɓen ɓen ɗon wondema si aroyama ka darngal ɓe yi'aymo kanko allahu tabaraka wa taala laawol gotol si ɓe yi'imo ngol laawol gotol ɗon yeeso ɗum yahibu anhum o wirno e maɓɓe few ɓe yiitatamo ɓawto ɗum mana moɗon ko ittiri yani aljaza'u ko min jinsil amal neɗɗo on kono o golliri wo ko noon allahu azza wa jalla yoɓiroytamo yawma alqiyama ɗum ɗo ko finde ahli sunnati wal jama'a nden e fiyake oɗo mas'ala mo tata ko mas'alatu ru'yati almu'minina li rabbihim tabaraka wa ta'ala yawma alqiyama ahli sunnati wal jama'a kamɓe hiɓe jaɓi ɗum ɗon hiɓe qirriti ɗum ɗon wona qur'ana on e sunna on ɓanginiri noon ene sahabaɓe ɓanginiri noon e ɓeɗo tabi'inaɓe e ɓeɗo kermokoɓe ahli sunnati wal jama'a amma wi'ugol maɓɓe wonde si en inni allah azza wa jalla yawma alqiyamati en inni o yi'oyte ko ɗum holli haray en wi'i kanko tabaraka wa ta'ala no woodi ka o fuɗɗi no woodi ka o hatti no ƴawri ɗo no tippori ɗo enen ahli sunnati wal jama'a ko andira ɗen kon siɗen sifade fi makko kanko tabaraka wa ta'ala ko sifi kon kanko e nelaɗon alayhi salatu wassalam si ɓe tabintini tabintinen si ɓe riwi riwen si ɓe deƴƴi deƴƴen enen nahnu la nakhud en jumpata few ko ɗum waɗi mas'ala ko yowodiri e fiyake mas'alatul jismi allahu no mari ɓandu ka o ala ɓandu mas'ala ko yowodiri allahu no mari nowru ka o ala nowru akan nanɗe ɗen ɗum ɗon o tabintini en andi hunaka farqun bayna as-sam'i wal udhun hakkunde nanɗe ɗen kañumma e nowru ndun ko fiiji ɗiɗi surtout nanɗe ɗen ɗum ɗon no tabitanimo giiɗe ɗen no tabitanimo gite ɗen kadi no tabitanimo ɗum ɗo o tabintini kanko allah azza wa jalla nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe tabintini amma ko yowodiri e fiyake nowru ndun on mas'ala ɗon kañumma e mas'ala hunduko ɓe tabintini wonde kanko allah azza wa jalla yatakallam no tabitiri bil kitabi no tabitiri bis sunna jon no yarli mo mari hunduko ka o ala hunduko ɗiɗo ko mas'alaji ɗi tawata ahli sunnati wal jama'a kamɓe ko ɓe jogiti ko ko wiyete kon as-sukut wa tawaqquf mana muɗum ko daragol deƴƴa ɓe innata allahu no mari nowru ɓe innata wala nowru
ɓe wiyata himo mari ɓandu ɓe innata wala ɓandu, ɓe innata mo mari hunduko ɓe innata wala hunduko. kono noon kamɓe kala ko ɓe innata allahu no mari ɓe adday aya qur'ana ma ɓe adda hadis, kala ko ɓe wi o ala ɓe adday aya qur'ana ma ɓe adda hadis. joni noon si tawi aya qur'ana wi ali mo mari, hadise wi ali mo mari, aya qur'ana wi ali o ala, hadise wi ali o ala, ɓe wi'ata mo mari ɓe innata o ala. ko ɗum ɗo ɓe jogi gandaji famake. ko ɗum ɗo woni mas'alatu mo tawata ko mas'alatul wasatiyya, ko wiyete kon tumbagol wona ka hakkunde ahli sunna kamɓe kono ɓe jogiti ithbat, ɓe jogiti nafi, ɓe jogiti tawaqquf. ithbatu on wama athbata allahu tabaraka wa ta'ala li nafsi wa athbata lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. nafiyu on ko ma nafa allahu jalla wa ala an nafsihi wa nafa anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. amma at-tawaqquf ko ma lam yathbut wa ma lam yunfa, ko kala ko tawata tabitali riwaka, ma'ana muɗum arali nassu wiwɗo mo mari, alari nassu arɗo mo tawata ko riwɗo wi o ala, idan ɓe wiyata mo mari, ɓe wiyata o ala. famana maɓɓe ase woɓɓe go no mari wona almushabbiha, kamɓe no jeeya shubuhaji ɗi ɓe jogiti ɓe ina senginni allahu ala hunduko e wi o wawlay, o haray ɗen heɗa, o haray en firtodirali. se wi'i kanko allahu azza wa jalla o wowlay, e wi'i kadi e wi'ata mo mari hunduko, o haray en firtodiri. kono jabotoɗen ɓe en innay ɓe nen en innali o ala hunduko, kono noon en innali kadi mo mari hunduko. kono noon hiɗe wawi ɓe wi'ude wonde no woodi ko wowlata tawa ala hunduko, no woodi ko wowlata tawa ala hunduko. allahu azza wa jal o jantanike en ɗum, o wi yawma idin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka aw halaha. leydi ndi ñalande dargal ndi wowlay habaruji ko feƴƴi e hoore mayri ko, kono hay goto e men yi'ali hunduko wonande leydi ndi ka ha goɗɗo yiɗi o yi'ali. alyawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. juuɗe goɗɗo no mari hunduko, koyɗe makko ɗen no mari hunduko? la. qalu lijuludihim lima shahidtum alayna qalu antaqana allahu alladhi antaqa kulla shay'in. balli maɓɓe ɗin sigi seedoto ɗi wowla. idan aray enen ahlu sunnati wal jamaa o allahu tabintinani hoore makko kon hiɗen tabintinani mo, no nelaɗon alayhi salatu wassalamu kadi ɓe tabintini kon, no ɓe tabintiniri noon hiɗen tabintiniri no, ko ɓe riiwi kon kanko allahu e nelaɗon ɓe riiwanimo en riiway, ko ɓe tabintinali ɓe riiwali en tabintinta en riiwata. ko ni wawni kono noon enen ko nassuji ɗi wonani e yeeso. ɓe maaki wama nataqa bihi alqur'anu, e konko alqur'anare nden ɓangini. wama nataqa bihi alqur'an so innama nataqa alkitab, ma'ana muɗum ka haala arab ko bayyana alkitab wa awdaha. so innama nataqa alinsan ay talaffada wa takallama bisawtin wa hurufin wa ma'na. amma si innama nataqa alkitab, ma'na muɗum ko bayyana alkitabu wa awdaha. ɓe maki wama nataqa bihi alqur'anu, e konko alqur'anare nden ɓangini nde feññini, wal hadithu kañumma e hadisaje ɗen ɗo ko ismu jins. hadisaje nelaɗon alayhi salatu wassalam mithlu sifa ka allahu wi ɗon wa qalat alyahudu, alyahudan koɓe wi'i yadullahi jungo allahu ngo maghlula ko kolmingo. allahu wi ghullat aydihim, juuɗe maɓɓe ɗen ɗe kolmbike, ma'ana muɗum wa lu'inu bima qalu, wona o wi'iri no. ayi ɓe huɗirama sabanede makon ko ɓe woni. o fi hon ɗum kamɓe cheikhon alayhi rahmatullah ɓe jantani en ɗum ɗo mahallu shahidu on fu walla wajhu istidlal maɓɓe on ɗo kaka yadullahi ɗo go. ha yeeso ka aya on o gasoyi ɗon kanko allahu tabaraka wa ta'ala o wi bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha. ɗo sen naari en tawa yahudu e bonde nedi, yahudu e wonde heferaɓe kamɓe ɓete asbatu lillahi azza wa jalla sifatal yad.
kamɓe ɓe tabintinanimo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala sifa jungo. jon noon ɓeeɗo wonɓe nodditade islam sifa jahmiya e mu'tazila e asha'ira en wowɓe wano ɓe wayi kamɓe ɓe wi wonde Allah azza wa jalla ala jungo. si tawi hawri en detti sifa ɓeeɗo ɓe tawata ko asha'ira ko ɓe yaari kon ɓe wi yadullahi ko quwwatullahi ene wa qalat alyahudu yadullahi maghlula kombo jaɓata ɗo quwwatullahi maghlula dole Allahu ɗen no kolmbi haqqille sellude jaɓayno non yaɓata. Allahu tabaraka wa ta'ala o wi ghullat aydihim juuɗe maɓɓe ɗen kamɓe kolmbike on waɗi hoore leydi ndin ɗo fop ko ɓuri wuddude ko alyahud. si a ɗaɓɓiti yimɓe ɓen ɓe dendaningal maɓɓe a tawi ko ɓuri wuddude ko yahud. ndaaru a yeeɗo gereji no waɗa e nokkeli heewɗi julɓe yaha wallito annasarankoɓe yaha wallito kono ɗoya jindu ha ɓe na oɗo labtane ko alyahudanko ɓen darni oɗo ɓe okki leydi kaariri ane bay jindude ena oɗo ko labtane mo alyahudu darni ɓe okki leydi kaariri ma oɗo lekkol kamɓe darni okki leydi kaariri ma ɗiɗo alaji kamɓe addaniɗi leydi kaariri e ko nandi e sifa ɗimpeji la kala ka yiɗa ɓe naadi jawdi maɓɓe andu ko intérêt maɓɓe on ɓe habbiti andu ko intérêt maɓɓe ɓe habbiti. Allah azza wa jalla o huɗi ɓe o kolmbi juuɗe maɓɓe ɗen o wi wa lu'inu bima qalu bal yadahu kanko Allah o wi juuɗe makko ɗen ɗiɗi. Allahu azza wa jalla athbata li nafsihi yadayni o tabintinani hoore makko juuɗe ɗiɗi. idan Allahu azza wa jalla si wi'i mo mari juuɗe kanko tabaraka wa ta'ala o ɓanginani e ndu e nokkeli hewɗi ka Qur'an. nokkugo o adday o wi'a jungo woto lima khalaqtu biyadayya kanko tabaraka wa ta'ala o wi konko mi tagiri juuɗe an ɗen ɗiɗi tawi ko o faandi ko Adama alayhi salatu wassalam ɗo o addi kanko Allahu jalla wa ala juuɗe ɗiɗi. kanko subhanahu wa ta'ala wana e oɗo aya o wi e muɗum kadi bal yadahu juuɗe makko ɗen ɗiɗi ɗo kadi o tabintini juuɗe ɗiɗi. amma ka suratu yasin kanko Allahu azza wa jalla ɗon o janti o waɗi jam'u mimma amilat aydina juuɗe amen ɗen. joni si tawi hawri en taskike kañum ɗiɗo no kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o addiri non o janti fi jungo woto ngon o wi yadullahi fawqa aydihim jungo Allahu ngon no sengo dow juuɗe maɓɓe ɗen o janti fi juuɗe ɗen ɗiɗi o wi lima khalaqtu bi yadayya o wi bal yadahu kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o addi jam'u nokkugo o wi mimma amilat aydina. o waɗi wana ɓeɗo maturidiyya kamɓe ɓe inni wonde Allahu azza wa jalla mo mari juuɗe ɗuuɗuɗe o par ce que kanko tabaraka wa ta'ala wi mimma amilat aydina. joni ko honno warreten jam'u hakkunde ɗiɗo alyadu wal yadani wal aydi jungo ngon juuɗe ɗen ɗiɗi e juuɗe ɗen. kermo koɓɓe ɓe maaki wondema alhaali ko yowodiri e fiyake juuɗe makko ɗen kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ko juuɗe ɗiɗi woni ko o jogiti juuɗe ɗiɗi mo jogi yamin mo jogi shimal mo mari jungo nyamo mo mari jungo nano. amma jantagol makko fi jungo woto ngon ɗum ɗon ko alhaali jantoragol none no kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o faandori jantorde non. waɗi noon sen detti hay ɓiɗɗo adama la nadribu lillahi l amthal kanko neɗɗo on himo janto nde wonde alhaali tawa ko jungo makko woto feto janti fi muɗum o wiya jawdi kaari ndinno e jungo am ɗum holli ko jungo woto mari la saabiwal makko ngal no e jungo am. idan kanko Allahu tabaraka wa ta'ala jantagol makko jungo wotori wali juuɗe ɗen ɗiɗi
amma jantagol makko jam'u on kanko Allahu ka wiɗon mimma amilat aydina ɗon karmo koɓɓen no mari ma'naji ɗiɗi ko ɓe janti fi mum. Goo on woɓɓe goo e maɓɓe kamɓe karmo koɓɓen ɓe yaari wonde on ɗon aydina ko faanda e muɗum ko doole makko ɗen kanko tabaraka wa ta'ala. Ko wannon hiɗen andi wonde pellet ɗi mummunteji wana ngeloba, kañumma e nagge, kañumma e baali e mbeewa e ko nandi e sifa ɗiɗo fop joomi meɗen na juuɗe muɗum ɗen o tagiri ɗum, na juuɗe makko ɗen o tagiri ɗum, amma ko o tagiri juuɗe makko ɗen ko en jantinoke ɗum ɗo nden nyande kono naata e mum ɗin ɗum ɗin ɗon Allahu tabaraka wa ta'ala o tagirali ɗi juuɗe makko ɗen. Idan ɓe maaki wonde mimma amilat konko golli ɗum aydina juuɗe amen bi mana aydina ɓe maaki ko kuwwatuna doole amen ɗen. Sifa muɗum no honto kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wi wassamaa banaynaha bi aydin ay bi quwwatin wa inna la musi'un. faman wa nafsu shay o wi hatta yu'tu al-jizyata an yadin wa hum saghirun ay an quwwatin ha ɓe jonna sagalle ɗen e hoore doole tawa wa hum kamɓe saghiruna ko ɓe jasuɓe. Idan ɓe maaki on aydina ɗon ma'ana muɗum ko kuwwatuna wona juuɗe makko ɗen o faandi. Woɓɓe go e karmo koɓɓe maaki wonde si en ɗetti ko juuɗe makko ɗe woni ko o faandi kanko tabaraka wa ta'ala riwali ko juuɗe ɗiɗi o mari. Ko anon eɗen andi karmo koɓe lugaɓe no lutondir no de maɓɓe innuɓe jam'u ko ɗiɗi fuɗɗi, woɓɓe wi jam'u ko tati fuɗɗi, yaaruɓe ɓe jam'u ko ɗiɗi fuɗɗi ɓe wi hay jom meɗen tabaraka wa ta'ala waɗi piiji ɗiɗi jam'u. O wi in tatuba ila Allahi faqad sagat qulubukuma. O wi in tatuba si tawi on tubali onon ɗiɗo, ayi yumma meɗen Aisha kañumma yumma meɗen Hafsa. Allahu wi si tawi kamɓe ɗiɗo ɓe tubali ɓe rutti ka Allahu azza wa jalla ko ɓe waɗi kon nelaɗon alayhi salatu wassalam, o wi faqad sagat qulubukuma. O ɓerɗe jelu ɓe mari, ɓerɗe ɗiɗi ka kulubu ko ɓerɗe ɗiɗi, kulubu ko jam'u ɓe maki. Idan jam'u ko ɗiɗi fuɗɗi ko non Allah azza wa jalla o fuɗɗori jam'u ɗiɗi e wata arabu ɓuren mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Idan kanko o waɗi jam'u gila ɗiɗi holli jam'u ko gila ɗiɗi fuɗɗi. Idan ɓe maki si innama aydina se wi ko juuɗe makko ɗen ɗum riwali ko ɗe ɗiɗi. mamani idan enen ahli sunnati wal jama'a ɗen jaɓi Allah azza wa jalla mo mari juuɗe ɗiɗi, jungo nyamo e jungo nano. Wannon nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maki kilta yadayhi yamin, ɓe maki juuɗe makko ɗen ɗiɗi non kilta yadahu ko yamin, juuɗe makko ɗen ɗe ɗiɗin non ɓe maki wonde ko ɗe nyame. On ɗon ma'ana kilta yadayhi yamin, juuɗe makko ɗen ɗiɗin non ko ɗe nyame e ka hadith ka kanko oɗo alyahudankejo arno o tawi nelaɗo alayhi salatu wassalamu e sahabaɓe ɓen o janti fi Allahu tabaraka wa ta'ala ko o waɗoyta e tagore makko nden ka jungo nyamo, o waɗoya kadi e tagore makko nden ka jungo nano. Kanko yahudiyankejo o tabintinani Allahu nyamo, o tabintini nano, ɓaawo gayni wowlude nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe tabintini ko o wowli ko. Joni ɗon ɓe tabintini nyamo, ɓe tabintini nano, ɗa ɓe maki kilta yadayhi yamin, ɓe maki juuɗe makko ɗen ɗiɗin non ko ɗe nyama. Karo koɓɓe maki aljam'u sahal, wana Sheikh Usaymin ɓe waɗi jam'u muɗum ka deftere maɓɓe alqawlul mufid sharhu kitab at-tawhid, kadhalika Sheikh Fawzan e hoore muɗum ka i'anatul mustafida maɓɓe sharhu kitab at-tawhid. ɓe maki wonde aslan Allahu tabaraka wa ta'ala ko tabiti kon ka nafsuji mo mari nyamo mo mari nano, ko ɗum ɗon woni ko anda aslan wa far'an, mo mari nyamo mo mari nano. Joni ko fi honɗum wi'ada kilta yadayhi yamin, juuɗe makko ɗen ɗiɗin non ko ɗe nyame, ma'ana mum ko hollugol wonde kanko e tagore makko nen ɓe sirti.
awa juuɗe makko ɗen ɗiɗin non ko marɗe doole, kanko o ala wi'etengo ko ngoɗa mari doole ko ngoɗa loyi. E andi enen da'iman si neɗɗo o wiyama wonde kaari ko ñaamo ngon o gollirta ko ɓuri ko ngaray nano ngon no loyi, ngo gollata ko ñaamo ngo wawi gollude ko. si tawi le wiyama kaari ko nano gollirta, ta jonni mo joni anni yo gollir ñaamo ngo ngata no ɓoyni. amma kanko Allahu tabaraka wa ta'ala si innama mo mari nano mo mari ñaamo, awa hollali ñaamo ngon no dolni ɓuri nano ngon balɗe ɗiɗin non ko marɗe doole. hollali wonde ngoɗano dolni ngoɗano lo'i, ko juuɗe makko ɗen ɗiɗin non hiɗe mari doole. kono waɗi si jom meɗen tabaraka wa ta'ala o janti fi annabi ibrahima o wi faragha ilayhim darban bil yamini. karmokoɓe go maki on darban bil yamini wana ñaamo annabi ibrahima gon allahu fandi, mana muɗum ko darban bi quwwatin, ay piirgol ɗi kandi sanamuji ɗi soppitiraɗi doole. idan allah azza wa jalla mo mari juuɗe ɗiɗi ñaamo kañum ma e nan. ɗen ɗon non juuɗe makko ko honno ɗe wayi, allahu a'lam. ɗen ɗon non juuɗe makko ɗe nanda e juuɗe tagore makko nden hay e hunde. fami laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. ɓe maki wa mithlu e sifa ko wi ɗon wassamawatu asama'uji ɗin matwiyatun ko ɗi sowoyteɗi ɗi ñobbe biyaminihi ɗi wona ka jungo makko ñaamo kanko Allah. wama ashbaha hadha e dendanigal ko nanditata e ɗum ɗo kon min alqur'ani immorde ka qur'ana wal hadithi e ka hadisaje nelaɗon alayhi salatu wassalam, yani kala ayaje arɗe jantiɗe fi sifatillahi tabaraka wa ta'ala kañumma e hadisaje arɗe jantiɗe fi sifatullahi subhanahu wa ta'ala enen hiɗen gomɗini ɗum ɗon hattirde gomɗingol. ɓe maki la nazidu fihi en ɓeydata e muɗum dey few, la nazidu fihi en ɓeydata e muɗum, ay ma'ana muɗum en feƴƴintinta ka tabintingol. e andi feddeji ɗin ka sengo sifaji allahu tabaraka wa ta'ala no wodi ɓe tawata ɓenɗon ko ɓe hulat, no wodi ɓe tawata ɓenɗon ko ɓe jufat. sen ɗetti ɓeɗo ɓe tawata ko alhulat ko sifa ɓeɗo almushabbiha, kamɓe athbatu lillahi tabaraka wa ta'ala wa ghalaw fil ithbati, ɓe tabintinani mo kanko allahu haa ɓe feƴƴintini ka tabintingol. ɓe wi allahu no mari yeeso, mo mari gite, himo mari juuɗe, himo mari kolli. kanko tabaraka wa ta'ala yeeso makko ngon no wa yeeso tagore makko nden, gite makko ɗen no wa gite tagore makko nden. ay ɓe feƴƴintini ka tabintingol, ɓe nandindini mo kanko allah subhanahu wa ta'ala e tagore makko nden, ɓe heɓi tana ɗum. onon ɗum ɗon fi kala ko haqqille maɓɓe nden ɓe gollitiri kono ɗe sella. wi'ugol maɓɓe wonde yeeso allahu on no wa yeeso tagore makko nden, allahu no mari tagore ɗuɗunde, malaika ɓen no ton, yimɓe no ton, jinna no ton, liƴƴi no woodi, mummunteji luttuɗi ɗin no woodi, hay yimɓe ɓen duutaw kamɓe fo ɓe ala geece nanduɗo, ka fo no nandi geece. enen ɗo fo mo kala ko yeeso feere mari, hay gooto e men goɗɗo yiyata ɗo o yoya oɗa oyna kaari e kaari ɗo no nandi, mi sikkuno ko kaari ni. enen ɗo geece men ɗen no luutodiri, enen jooɗiɓe ɗo ɓen joni si ɓe inni yeeso allah ngo no wa geece tagore makko nden, ko yeeso hombo e tagore nden o nandi e mum ngam andi ko ɓe ɓe addana en ɗum. ma tagore nden no yaaja ko geece yimɓe ɓen, ka ko malaika ɓen, ka ko jinnaji ɗin, ka ko liƴƴi ɗin, ka ko mummunteji ɗin, ka ko honɗum. si ɓe inni jungo allahu ngo ma juuɗe allahu ɗen no wa juuɗe tagore makko nden, ibnu adama no mari juuɗe, mo mari juuɗe, demuru no mari juuɗe, keroru no mari juuɗe. kanko allahu tabaraka wa ta'ala emo tagi tagoreji ɗuɗuɗi ɗi tawata no mari juuɗe, ko pelletle hiɗen andi jungo ibnu adama e jungo demuru na goto, jungo demuru e jungo keroru na goto. si innama jungo allahu na jungo tagore makko nden, tagore honde e tagore ko wana noon. si innama kolli makko ɗi nawa kolli tagore nden, lara ibnu adama no mari kolli, bareru no mari kolli, ñaariru no mari kolli, gertogal e hoore mum no mari kolli, e ko wona ɗum ɗo e tagore, ɗiɗo kolli fo no serti.
andi haqqille ɗen madama ko kanɗe ardina ɗon kono na hay selluɗe ɗen ardina ko haqqille ɗe tawata ko haqqille ñawsuɗe kanko tabaraka wa ta'ala o nanda e tagore makko ne ɓen ɗon ɓe tabintini ha ɓe feƴƴintini amma ɓeɗo ɓe tawata ko jufat ɓen ɗon kamɓe kadi ɓe riwanimo kanko Allah ma'ana muɗum ɓe laɓɓinimo ha ɓe pottinanimo hay ko tabintinani hoore makko o non kamɓe yedduɓe sifaji makko ɗin yamemminiɓe ko ɓe mari shubuha ko wi'ugol ma wonde ha sa wi Allahu azza wa jalla no mari sifa ayni mo mari yeeso ayni mo mari juuɗe a inni mo mari gite ayni mo mari nanɗe ayni o wowlay oɗum ko holli ko a nandindinimo e tagore makko ne hara a nandindinimo e tagore nde gonɗon sengo ahli sunnati wal jama'a jabori ɓe honɗum wonde innugol Allahu tabaraka wa ta'ala no mari yeeso inna tagore makko nden no mari yeeso hollali wonde ko geece goote ɓe mari par ce que sa inni yeeso kaari ngon a wi'i yeeso ñaariru ndun a wi'i yeeso bareeru ndun a wi'i yeeso gertogal ngal ɓeɗo fof ko geece sertude ka fi a wi'i yeeso kaari ngon a wi'i yeeso ñaariru ndun holli ko gootu wona gootu a pelletiɓe jaɓi sa inni ɗo kaari yeeso ma ngon ɗum hollali a nandindinimo kanko e ñaariru makko no ma sa inni kaari juuɗe maɗen ɗum holla kolli maɗin ɗum hollali a nandindinimo e bareeru makko ɗum hakkunde maɓɓe kamɓe tigi e ɗin ɗon mummunteji ɓe jaɓi ɗum ɗon noon ko onno ɓe wirta fiya wi Allahu no mari oɗo sifa hara a nandindinimo e tagono no ko muskila jano ɓeɗo kamɓe kadi ɓe dari ɓe laɓɓinimo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala ha ɓe ittanimo sifaji makko ɓeɗa athbatu wa ghalaw fi al ithbati ɓeɗo kamɓe nazzahu wa ghalaw fi tanzihi amma ahli sunnati wal jama'a kamɓe ɓe moɓidiri fu laysa kamithlihi shay hay goto nanda e makko kono wa huwa sami'ul basir mo mari sifaji tabituɗi hertaniɗimo kanko tu lan kono ɗon woni manhaji ahli sunnati wal jama'a ɓe maki la nazidu fihi en ɓeydata e muɗum wala nufassiruhu oɗo ma'ana wala nufassiruhu ay wala nadhkuru lahu kayf en jantanta ko ɗum ɗon mbaadi ko ɗum woni ma'ana la nukaffiruhu e la nufassiruhu si innama la nufassiruhu ma'ana on arali de wonde en innata si innama yeeso en innata ko yeeso par ce que sen inni wonde ko en jantota ko ma'ana muɗum on ko ɗum woni la nufassiruhu ɗum ko madhabu homɓe no al-mufawwida ko kamɓe arata kamɓe yuthbituna alfadha nususi as-sifat konguɗi nassuji sifaji ɗin ɓe tabintinay si innama yadun ɓe wi'e yadun si innama wajhun ɓe innay wajhun si innama rida ɓe innay rida si innama ghadab ɓe innay ghadab kono ɓe firata ɓe inna al-yad ko al-yad ɓe innay a'lamu Allahu azza wa jalla a'lamu bima yuridu fihi ko kanko Allahu andi ko honɗum o faandi e ngol ɗon konngol makko ma'ana muɗum yuthbituna al-alfadha wa yufawwiduna al-ma'ana ila Allah azza wa jalla ahli sunnati wal jama'a kamɓe yuthbituna al-alfadha wa yuthbituna kadhalika al-ma'ani lakin yufawwiduna al-kayfiyya ila Allah tabaraka wa ta'ala idan wala nufassiruhu ma'na muɗum wala nadhkuru lahu kayfiyya ɗum ko faanaɗo ɓe maki wa naqifu hiɗen daro ala ma waqafa alayhi alqur'anu wassunna hiɗen daro ka dari ɗon qur'ana on e sunna on ɗum woni honɗum si tawi qur'ana e sunna tabintinali en tabintinta si qur'ana e sunna riwali en riwata si qur'ana e sunna tabintini en tabintinay si qur'ana e sunna riwi en riway si tawi qur'ana e sunna tabintinali riwali en tabintinta en riwata ko ɗum woni wa naqifu ala ma waqafa alayhi
القرآن والسنة فاهمين بماكي ونقول هدوي أكدي الرحمن على العرش استوى هدوي أن الله وني الرحمن على العرش كدو عرش ماكو استوى وني كانكو الله تبارك وتعالى كأوتوي أو بنتي أو فوت أو نيمي على العرش استوى هدوي أنو جونون أما وهن كانكو الله تبارك وتعالى ونرن دوتون ونن الله أعلم إمام مالك النبي ما كران ينون الاستواء كمعلوم الاستواء كمعلوم أي معنى الاستواء كمعلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة كوننا سينما الاستواء ومعلوم معنى أنه عندك كل واحد السلف بفري ما ابن قيم الجوزية بجانتني كه وأنه بفري ردون على وسعد وارتفع واستقر بدون سلف بفري الاستواء معنى استواء الله تبارك وتعالى نرى نكو كانكو الله تبارك وتعالى كوجنتو في استواء في حقه حرم معنى مولوم وناده شوي ثم استوى على العرش دونك اودو معنى دتتا على وارتفع وصعد واستقر اما كانكو الله تبارك وتعالى كوي دون كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء ثم استوى إلى السماء كرمكم بماكي أي ثم قصد إلى خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن أي ثم قصد إلى خلق السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم إذن نندو on استوى إلى السماء استوى على العرش نقول استوى إلى السماء أي قصد إلى خلق السماء استوى على العرش أي على وارتفع سعد وعلى وارتفع واستقر عليه رواية الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي بماكي الاستواء في القرآن ومري معنى جتتي معنى أرانونك القصد ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات معنى دي مؤون قلوني أولو سعد وعلى وارتفع واستقر ثم استوى على العرش بماكي معنى تمؤون ننكو بمعنى الكمال الله عز وجل وي فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين فلما بلغ أشده ثم النبي موسى بيوتين وسجت لانكاكما بنغ واستوى أي وكمل بتمك وسجت تمتكم الله ينتم أنهم آتيناه حكما وعلما إذن كما أنا جي لتاوته دي سيرتي أما بيرو كبيرية تكون ثم استوى على العرش أي استولى على العرش وانا عشائرة في تنون وتنا مولانا يقول ما ثم استولى على العرش يسود كانكو الله لامي هوري عرش قبل ذلك هري ولا ماكي هري ملامي أو كفينا بينني ثم استولى على العرش بدر بين الله في كل مكان كانكو جومي ميدين وي ثم استوى على العرش نلارون تيجي عليه الصلاة والسلام بلانديك كندو جون الجارية بابلانديك مو بماكي أين الله وبي في السماء بماكي من أنا وبي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بماكي أعتقها فإنها مؤمنة أين الله في السماء شيخ سامين بماكي أي طبيعة نتلون نجابين هاي ممتازين إيه إجابي طبيعة نتلون نجابين كلا ترطور الله عز وجل كلا ترطور الله سبحانه وتعالى وبانت ونجيو لنغو فيوتا دو
si tawi hawri kanko neɗɗo on tabi'a makko on hollamo allahu ko dow woni o fewtay toon fewta ɗon tigi ma pike o fuɗɗike wiide ya rab koyo tiggito dow ya rab ya allah ɗon ko tabi'a makko on tigi holli mo ɗum tawi ɗa wondi ɗo e yimɓe masalan la nadribu lillahi lamsal yimɓe goɗɗo no yeeso ma goɗɗo no ɓawo ma goɗɗo no ñaama goɗɗo no nana joni wonɗo yeeso ma on ko on wonɗa torade yo o jonni jungo ma ngon ko ɓawo naɓirtago kako ka ñaamo kaka sengo nana ko ka annduɗa himo hikkori ɗon ko ɗo wonɗa fewtinde jungo maɗa ngo ɗum holli wonde kanko allah tabaraka wa taala tabi'a neɗɗo on tigi no jaɓi wonde jomi meɗen ko dow woni mummunteji ɗi wa kadalik ɗaren qissa ko nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe jantani en kon fii ɓeɗo annabi suleyman e yimɓe maɓɓe ɓen fewdo ɓe heɓuno hokkere nden ka ɓe wonnoɗo ɓaɓe heɓi hokkere tiiɗunde annabi suleymana mooɓi junudu maɓɓe fof fi yawgol kaburure ɓe waɗa ko wiyete kon salatu al istisqa ɓaɓe ari ɓe tawi korndoli no waali hingi ajji ngi fewtini cappo e maggi on fof ka asama hingi torade allahu tabaraka wa ta'ala yo allahu saaƴi ndiyan ɗan wato o nangitirɗi kanɗi mummunteji ɗin bakkatoji ɓiɓɓe adama ɓe annabi sulaymana alayhi salatu wassalamu ɓaɓe haynike ɗum ɓe makani ɓe ardi ɓe wonde en adama yiltoɗe en adama e ko addi en koye yiltoɗe ko fiyo non korndoli ngi ajjani sina ɗum ko anduɗen korndoli ko koye ɗe wattali ono sahi ngi ajjike ngi fewti dow kangi ngi jaɓi wonde allahu azza wa jalla fi sama kanko allahu tabaraka wa taala ala al arsh ɓe maki waman za'ama kala on neɗɗo aaƴiɗo gayra haada ko wona ɗum ɗo bi ma'ana kala neɗɗo dariɗo wi'i wonde ɗi sifaji ɗi taɓitana allahu tabaraka wa ta'ala fa huwa on ɗon mu'attilun ko o ɓolɗinowo jahmiyun jahmiyankejo andi ko wiyete kon at-ta'til waɗugol inkar ma yajibu lillahi tabaraka wa ta'ala min as-sifat waɗugol inkar e konko waɗɗanimo kanko allah tabaraka wa ta'ala sifaji mana konko tabitanimo e sifaji on tigi wiya ɗum ala yo non on ɗon neɗɗo ko o mu'attilun ɓe maki jahmiyun no anda wonde jahmiya kamɓe oɗo ta'til mo ɓe jogiti ko ta'til façon o kulli walla ko juz'i ta'tilun kulliyun kamɓe yunkiruna jami'a sifati llahi tabaraka wa ta'ala sifaji makko ɗin pop hiɓe saliri amma ɓeɗa asha'ira kamɓe ɓe jogiti ta'tilun juz'i wannon kamɓe yeru sifaji ɗi tata haqqille no jaɓi ɗin kamaɓɓe haqqille maɓɓe ɗe mbayne haqqille men ɗen no jaɓi sifaji allahu ɗin fo kamɓe no yeruɗi haqqille maɓɓe ɗin jaɓi ɗin ɓe tabintini ɗin ɗon amma ɗi haqqille maɓɓe ɗe riwi ɗin ɓe bugi ɗin ɗon to yo non kamɓe sheikhon ɓe maki waman za'ama kala on aaƴiɗo gayra hada ko wona ɗum ɗo bi ma'ana ko wona tabintingol sifaji allahu ɗin tabintiniraɗi kadi no kanko e nelaɗon ɓe tabintiniri non hara kono fepponiriri non e teddungal makko ngal kanko allah ɓe maki ko o mu'attilun ɓolɗinowo jahmiyun jahmiyankejo si tawi o yeddiɗi fo man o wona jahmi walla o wona mu'tazili wannan mu'tazila e hoore muɗum kamɓe kadi ɓe mari inkar as-sifat bi jami'iha amma si tawi hawrihi mo tabintini goɗɗi goo riwi goɗɗi goo fa huwa ash'ariyun ɓe maki wa alla naqula ende en wi'irtakadi kama qalatil khawarij no jeeya e sunna bi ma'ana ahli sunnati wal jama'a ko ɓe fiɓi kon kamɓe e ko ɓe jogiti kon e laawol ngol ɓe rewata ngol ɓe rewira allahu subhanahu wa ta'ala nde tawata enen e wi'ata kama qalatil khawariju wana ɓeɗo khawarijiyankoɓe ɓe wi'iri non e ande khawarij waddi ha ɓe inna khawarij wa li sababi khurujihim an ta'ati amiril mu'minina ali ibn abi talib radiyallahu anhu ko non ko fewndo on zaman ɗon woni ɓen ɗon e hoore muɗum kaɓe
yalti fondon on zaman ɗon kamɓe kadi ɓe sincingol ɗon laawol maɓɓe kaffaru aliyan ɓe dari ɓe yalti e ley ɗoftare Ali ibn Abi Talib few ɓe heferɗini Ali ibn Abi Talib hari nando maɓɓe yaltino e zaman Usman ibn Affan arnoɓe wari ɓen kamɓe Usman ibn Affan kono ɓe heɓude doole molanade wo e zaman Ali ibn Abi Talib ko ɗon bi ma'ana ɓe ɓurno ɗuɗude kamɓe ɓeɗo al-khawarij karmo koɓɓen no noddira ɓe al-haruriyya sabanede ma honɗum nokkure kaɓe yaltuno ɗon nden nokkure nde tawata ko ɗo woni ko ɓe wonno e tuginade e muɗum harura ɓe maki enen e wowlirtano ɓeɗo kamɓe khawarij ɓe wowlirtano wonde man asaba kala on mo tawata ko heɓuɗo ay waɗɗitiɗo kabiratan bakkatu mawɗo faqad kafara haray o hefirɗi enen e wolta ɗum few en innatamo feni fitungo feni hay si tawi hawri o dagintinali fenande nden haray o yalti islam e wiyatamo zini si o daginali zina o yalti islam e wiyatamo wujji si o daginali ɗum o yalti islam e wiyatamo yari beere si o daginali o yalti islam kamɓe noon daginɗa a dagina yeyi ɓe maki wala nukaffiru en hefirɗinirta kadi bi shay'in hay e hunde min adh-dhunubi e ɗiɗo bakkatuji ɗi tawata ko bakkatuji ɗi yaltintaɗin ka islam si tawi neɗɗo on o dagintinali ɗin bakkatuji ɗon ko o waɗɗitiɗi o ko o waɗɗitiɗi e yaltinirtamo islamu fiɗum oɗo ko masalatu takfir ni oɗo kadi ko masala mo tata ko muhimma jiddan si ahli sunnati wal jama'a ko ɓe wasatiyuna e makko e hande khawarij kamɓe ɓe wi wonde kala waɗɗitiɗo bakkatu mawɗo foti ko kaba'ir mukaffira ma ko kaba'ir ghayru mukaffira bakkatuji yaltinayɗi islam e ɗi yaltinta islam fo mo waɗɗike bakkatu mawɗo kamɓe haray o yalti islam mu'tazila kañum wi'i haray ko gonga o yalti islam kono o hewtaka khawarij wiɗo par ce que khawarij wi haray o heferɗi mu'tazila kamɓe ɓe wi'i haray o heferɗali dey taw sina hara o dagi si o dagintini noon hara o heferɗi kono si o dagintinali hara o heferɗal taw o wonay hakkunde ɗo bayna al islami wal kufri amma si o maayi o tuubali ɓe wi kamɓe ɗiɗo fof khawarij e mu'tazila wonde neɗɗon ko yiite jahannama luttoyte kamɓe ko ɗum ɗo ɓe jogi ko ɗum waɗi si ɓe inna alwa'idiyya kamɓe ko kamba on ɓuri teɗude kam maɓɓeedi ko wiyete fodore ko ɗo ko muskila njano murji a kadi no jooɗi wi neɗɗo on yo jaɓu tun islam so tawi hawri o jaɓi ka ɓernde makko o wowli ka ɗengal intahal amru haysi o juulali ha o maayi o natoyta yiite haysi o horali o natoyta yiite haysi o waɗi zina ta gila bimbe kikiɗe nyande o waɗa zina ɓe wi o natoyta yiite amma ahlus sunna ɓe wi wonde bakkatuji ɗi tawata ko bakkatuji ɗi yaltinta islamu ɗin si neɗɗo waɗɗitike ɗi si tawi o daginnaali ɗi ɗi yaltintamo islam amma bakkatuji ɗi tawata ko yaltinayɗi islamu ɗin si o waɗɗitike ɗi kanko neɗɗo on daarete e makko ko wiyete kon dawabitu takfir iqamatul hujja watte e makko ko wiyete kon shurutu takfir ara eɓɓe e makko mawani'u takfir ɗin ɗon kadi ɗi irɗiwe mana muɗum shurutu on timma mawani'u on potto ɗum sati noon ɓe heferɗinam al-sunnati wal jama'a kamɓe hakada ɓe yarata si o maayi kanko neɗɗanke on tawi bakkatu ko waɗi ko yaltinali mo ka islam bakkatu on ko mawni o wonoyay tahta mashi'atillah insha'a ghafara lahu wa insha'a azabahu ɗum kadi si o lettimo kanko neɗɗon o luttintamo yiite ɓeyni innamal kufru andu keferagu ngun ko wonata fi tarkil khamsi ko e tertagol ɗiɗo jowi allati ɗi tawata qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo allahu on ɓe maki bunyal islamu on mahama ala khamsin e dow tugale jowi shahadati an la ilaha illa allah ko seedagol wonde reweteɗo e gonga ala siwana allahu on wa anna muhammadan wonde muhammad rasulullahi ko benelaɓe allah wa iqami salati e ñimnugol julde nde wa ita'i zakati e ittugol zakka on wa sumi ramadana e horugol lewru sumayendu wa hajji
albeyti e hajjoygol ka suudu kaaba ɓe maaki wonde keferankaku neɗɗo on hino e accugol ɗiɗo jowi kono ɓe mari tafsil ko ɓe waɗi kamɓe cheikh on leyɗo ani ɗum ɗo hollaali wonde kanko neɗɗanke on wondema kanko oɗo neɗɗanke ko tertagol makko ɗiɗo jowi tun woni ko yaltintamo ka islam ani ko fi on ɗum ɓe jantani ɗiɗo jowi ko sabanede ma tawde no anda wonde islamu on ko ɗiɗo woni tugale islamu e andi tugalal ngal wano jantornoɗen non si innama arruknu ma'ana muɗum ko ma yatawaqqafu alayhi ashay'u ko konko tawata hunde nden no dari e hoore muɗum konko tawata hunde nden no dari e hoore muɗum idan si tawi hawri kañum hunde nden nde dartike e hoore tugale ɗen ma yatawaqqafu alayhi ashay'u wa huwa dakhilun minhu maana ko konko tawata hunde nden no dari e hoore muɗum kono ta kañum tigi ko naatu ɗum e nder mum wanon si innama ɗo arkanul islami e ɗon arkanul islami tigi ko ɗe dakhila min al islami ka ko sendi kañum e shurut walla kañum e shart on ko ma yatawaqqafu alayhi ash-shay' kono wa huwa kharijun minhu walla kharijun anhu ko yaltu ɗum e hunde nden parce que at-tahara ko jaanu min shuruti as-salah kono at-taharatu ko kharij as-salah qira'atu al-fatiha ko ruknu min arkani as-salah ɗum ɗon ko dakhilun min as-salah famike idan ɗeɗo tugale ko e hoore majje woni ko islamu on dari si tawi hawri tugale ɗen ɗe yirbi islamu neɗɗo on o yirba ko imma islamu makko on loha ma ɗum islamu makko on o fukko o yana few wannon tugale si tawi waɗama e suudu kayru suudu ndun ndu darike e hoore ɗen ɗon tugale ɗen no woodi e majje ton ɗe tawata ɗen ɗon si yani tun suudu ndu fu mayru ndu yani no woodi e tugale ɗen ɗe tawata ɗen ɗon si tawi ɗe yani suudu ndu fu ndu yanata kono kayru suudu ndu woñoto andasino fama ndu woñoto ndu jasa ndu lowa moƴƴa idan ɗeɗo tugale ko non ɗe wonirani kaɗo dina islam no woodi e majje ko tawata si neɗɗo on acci dina makko kan fo bone no woodi e majje ko tawata si o acci dina makko kan lo'ay ka fu makka ka bonata on tafsil kamɓe cheikh on ɓe waɗani en lega en aro e yiwde ɗum non ka darsu hikko woni jango inchallah azza wa jal ala kulli hal makugol maɓɓe innamal kufru fi tarki l khams hollali wonde la kufra illa fi tarki hadihi al khams keferanka ko ala si wona accugol ɗiɗo la keferanka kono ɗuuɗinone noy wa cheikh mouhammad ibni abdul wahhab ko ɓe janti konka nawaqidul islam hollali wonde ko ɗin ɗon tun ashara par ce que ɗo makugol maɓɓe wonde innamal kufru fi tarki l khams keferankaku ngun ko woni ko e tertagol ɗiɗo si tawi hawri en daari ɗiɗo en taway al imanu bil malaika ala nder ɗo ka al imanu bil qadar ala ɗo al imanu bil yawmil akhiri ala ɗo mo tertike ɗin ɗon ko julo ha ko kefer ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين kono madama diina kan ka dendaningal makka koye hoore ɗiɗo woni ko mahi ɓe jantani en ɗiɗo akhrajahu al-bukhari wa muslim ɓe maki wal iqraru e tabintingol kadi be ru'yati yi'oygol gomɗimɓe ɓen allahu tabaraka wa ta'ala ba'da al-mauti ɓawo mayde nden ɗum woni ñalande dargal ka ummutal kañum ma e ka aljanna wa ma nataqa bihi al-qur'anu e konko al-qur'anare nden ɓangini kon wal hadithu e hadisaje nelaɗon alayhi salatu wassalam ay qirragol ɗum ɗon tabintina ɗum mithlu sifa wa qalat al-yahudu al-yahudan ko ɓe wi yadullahi jungo allahu ngo maghlulatun ko kolmbi ko
allahu wi gullat aydihim kolbike juuɗe maɓɓe ɗen bal siko woni yadahu juuɗe makko ɗen ɗiɗi mabsutatani ko fontiɗe ɗiɗi yunfiqu himo okkira mo sakkora mo nafqira kayfa yasha'u baadi wo kanko allahu tabaraka wa ta'ala no o moyiri ko no woni no nafkirta idan kanko tabaraka wa ta'ala o tabintinani hoore makko juuɗe ɗiɗi na dai yen tabintin ɗo ko alyahuda wi ko yadullahi maghlula ha ɗum woni ko ɓe faali wa mithlu sifa wassamawatu asama'uji ɗin matwiyatun koɗi soweyteɗi yawma alqiyamati ɗi wona biyaminihi ka jungo makko ñaamo wama ashbaha hada e dendanigal ko nanditi e ɗum ɗo immorde e sifaji makko ɗin kanko allahu min alqur'ani ka nder qur'anare والحديث كحديث جنلال عليه الصلاة والسلام ومثل صفة والسماوات أسماء لا نزيد فيه إن بيد تائد هي هون ولا نفسره إن جنت تاكم بعد مودو وأنك الله عندي بعد إن جنت تنم معناه كون معناه كوكو فيني كون نفيب وديري لنون يتدون المكونا ونقف هدندرو على ما وقف عليه القرآن والسنة كقرآن السنة داريدو ونقول هدوي الرحمن كانكو هو بيور من ديجو على العرش كدو عرش مكو استوى ونكو أتوي أبنتي ومن زعم كلاون آجيد غير هذا كوناد دو وبي الله على صفاجي فهو أن معطل كنت متوتكو قل دو جهمي كيجي وألا نقول wonde kadi en wowlirta kama qalatil khawariju wana ɓeɗo khawariji yankoɓe ɓe wowlirino man asaba kala on memuɗo kabiratan bakkatu mawɗo ay kala waɗɗitiɗo bakkatu mawɗo faqad gomɗi kafara o heferɗi enen e wiyata ɗum wala nukaffiru en heferɗinirta bi shay'in hunde hay e goto min adhunubi immorde e ɗiɗo bakkatuji ɗi tawata wana yaltinayɗi ɗin ka islam إنما الكفر أندن كافرا كاكوغن في ترك الخمس نوء أتشغل إيدو بيجي جوي قال التي دين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبماك دون إن بيجي جوي دي بماك في مودن بماك بني الإسلام إسلام مهام على خمس إدوتو قال جوي شهادتي الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة ينمنقل جلدن وإيتاء الزكاة يتقل زكاهم صوم رمضان إهورقل صوميهم وحج البيت إحجقل كسود أخرجه البخاري ومسلم لا والكسل كلا والبي والإبانتال